Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Kasing bakal adawa ba don't come biya ka MPSC bakal pelat iki marks jong baru ki candidates ki ba apply ke MCS nakaliang jo ka chairman jo ka MPSC bu secretary kila idon lang bakila kubur ya kata bakila ong bak sibet janmi hi kita pelat no iki marks jong baru ki candidates ba apply inan namta kanega kam MCS ya kitu ki bala pas ba kitu ki bampat ba khamyo ru ya baru kin pelat ka marks. Hadim bigi dikhot jaga khasi Students Union hakshi tarik unailar ajar phosau collector shak office terkam jaga Meghalaya Public Service Commission kawan hala chumia Shillong Bandawa yaga commission bakriban permana Paidbah yaki marks jangki candidate beakun yaki examine Meghalaya Civil Services hindi tangshi singi hadin kata hak tarik unailar ajar phosau Chairman jaga Meghalaya Public Service ulapin mi yaki jingpen mana bagajing terwa ben Pyni Paidbah yaki marks jangka MCS preliminary examination la Pyrshah jur dekinoya khun yaki examine namar bakalongkum gajingpen Kenya ka hak shimet ni ka right to privacy ka badairu ka hak light loy la proidang hapo ka article at phawej jangka riti sanchar kari India. Chairman jangka commission ula ong bagajing Pyni Paidbah yaki marks klam gajing menjur jagi candidate ong tamakalong kabam dan jingmon deka dairu kabam shongnia satya. Haga digajing pemana Paidbah chairman jaga commission ula ong shushu bagajing Pyni Paidbah yaki marks kan kata yaki jing sngu shimen ba yaki jing imshimen jagi candidate bakan longru kajing penken ya ka hok jing riu shimen namar kata yaki marks on Pyni Paidbah hende ka commission kan ailat yaki candidate bakin pet yaki marks ke jongki lingba ka OTP based system